uvuka udle egameni likaJesu, awuvuka udle egameni likaJesu. Namhlanje ngifuna sibuke kube kubili nje kuphela, sisheshe sikhawule egameni likaJesu. Sithi awubuka buhle bekucola bese sibuka ke bubi bekungacoli egameni likaJesu. Kuhle kucola abantu abakethu. Ake ngicale ngekuthi kucolela nakusita kwethula lo mthwalo webuhlungu nalenzondo. Uma ngabe wethwele lenzondo iba ngumthwalo uhamba nayo, wena uhamba wethwele kangangoba lona lothi wena awukamcoleli, ukhanza ukuthi yena uqhubeka nempilo like normal. Wena ngala ngehlanye uthi ngabe bani awubonani noma udibana naye umbuka ngalo solelo lelibi. So nangasikhathi uqolile wena uva le fresh air, uva nale emtimbeni wakho usathi kunemithwalo lengwethulile. Nalo kwekuthi nje kuyashunyayelwa esontweni kukhulunywa ngelizulu, wena ucabanga ukuthi kepha mina nginesitha lengakasicoleli. Leno nje ingumthwalo. The time wena ucolela lo muntu uyehla lo mthwalo ubuye phasi, ukhona ukuchubeka nempilo. Utive noma sohamba lokwekuthi uyathi ke manje ke sengilula ke nalo buhlungu nalenzondo konke ngoba bese kuyendlula ngalesikhathi. So uma ngabe ungakacoli lenzondo iyachubeka ibe kukupuluthi ibe kuphekehla njengesibungu, wena uhlale kamadima egameni likaJesu. Ube nale pain yalosi uyahamba nje, hawu sothenga imoto, ya ufanele ukuthenga imoto, manje futhi uyathakatha ukhuluma netinfo lesetitimbi ngalosi wethwele in fact wena lesimo sisinza kakhulu wena sekunalo muntu lekufune uyamcolela egameni likaJesu, because na umbona wena ahamba ngekukhulule kuyenyanya egameni likaJesu. Uyenyanya na umbona akhululeka phela wakuphoca wena uyuve ngathi ngingajabula uma ngingambona limele. Kwasho bani bakhuluma ngema-ex abo, abafuni kubona i-ex yakhe ijabulile. Izondo leyo ilimata wena. Number 2, kwenda ube lula kuthethelwa kwakho, kwenda kube lula kuthethelelwa kwakho. Kwaze kwaba buhlungu kuya esontweni nemalanga unesitha ngoba vele wathi kahle uthi Jesu uthi te uma ningathetheleli nami ngeke ngithethelele. Kanjalo ke wena ke uhamba ke nalento ihamba ilengela lathi kwakho la ethenini, kodwa mina ngindani ngoba vele uNkulunkulu ngeke angithethelele ngoba angithetheleli labanye. Kwenda ke kube lula kuthethelela kwakho nangabe uqolela wena, colela labanye, ubaqolele wendlulise, ucele uNkulunkulu uthatha inzaba yakho uyifake ehofisini laNkulunkulu. uNkulunkulu tokuyisebenta softenisha inhlitiyo yakho akwende kube lula kuthethelela lo munye, bese ke yena ke uthethelela tonke tono takho. Number 3, ekukulethela kuthula, uchubeke nempilo egameni likaJesu, uba nepeace. Nasengathi nje lokuthi kude mina umuntu lengizondene naye ngamane kuthiwe bazonda mina, nesengedlulisile mina sengwethulile lo mthwalo kimi, sengibo-ke batizondela mina-ke sengiyakhona kuchubeka nempilo egameni likaJesu. Awusasho ukuthi lo ngeke ngimhlambise, lo ngamhlambisa njani lona ngenta nje, cha awusakukhulumi lokho. So uyakwenda wena lokhu ubithe igama lakhe abuye athathe umhlambiso wakhe egameni likaJesu, umnike ilift ukwende konke lokuhle, because wona sewendlulile sewuqhubeka nempilo. Ngiko siswati sithi uma uqolela umuntu lokwenyanyako kukumthela ngemalahle, because lelishwa bese liyasuka la kuwe selibangale kulo muntu, wena uqhubeke nempilo like normal egameni likaJesu. Bese number 4, kwakha budlelwane lobunempilo lenhle nebantu, kwakha budlelwane lobunempilo lenhle nebantu. Uyathi ayikho info lebuhlungu njengokuthi ungafelwa imoto esigangeni bese kuqhamuka lesitha sakho. Sitha sona sinalo lo sito, but ngalo ukuthi ke angithi wena waba njena kambe
sewukhanza athi awusakhona ukusidakala ude ebudlelwane futhi nelizaba yebudlelwane lena ifaka ekhasi la ekuthenini ngisho nebangani balo yamuntu lo yabangabasakusida kwawena because bayati lokwekuthi nine kanivani so ku-avoid ukuze utokhona lokwekuthi ube nebudlelwane nebantu hayi lokuthi wena uvana nabani awukhulumisi bani awuvani nabani le circle of friends yakho seyiba incane kakhulu ake ngendlele ebubini bako kububi ngani-ke kungagcoli-ke number 1 awukhona ukuchubeka nempilo uloku uthwelena nalesici nje wena ube kuthwele size sathi nanathi ukuthi phela make banibani akavani nababe banibani akavani nababe banibani akavani namake banibani bobani basonza nathi nje la sonveni baditha daka banibani ukhulumani bani ushumayela ini banibani ngoba akavani nabanibani number 2 lokubuhlungu lobuhlungu buthi kabeta ema-relationships akho ukhanza ukuthi umuntu lo waba negrudge ngisho noma sangashada uhlala njalo asabophile because lo wecala laganana naye behlukana banyanyisene sova ngasi bantu besifazane banjena noma abantu abaduna vele banjena baze bababide ngemagama lathi ngeke kuthi waphocwa ngilo yawecala egameni likaJesu so lento seyithika beta lama-relationships akho egameni likaJesu vele umuntu unema-grudges depende ukuthi waphocwa ngibani loyo hlobo lolo lwemuntu lolwamphoca uhlala njalo ayinkinga uhlala inkinga umuntu noma enzile akethembi lutho wake wachithwa so uhlala njalo aqabanga ukuthi nawe utamchitha kanti phela wena usiye loya muntu loya lowamphoca kuyaba-affecta ema-relationships egameni likaJesu number 3 usuke uve ngazi usikude sizathu sekuphila labanye bana balimele kakhulu bagcine bacommit suicide because lendvu ubekuyigaya ukuthi vele mina I'm good for nothing mina kude lokuhle lokungenteka kimi egameni likaJesu ukhanza lokwekuthi kusekulimata nalesi sizathu salokuthi uchubeke nempilo because wena we enjoy impilo ngoba yahlala njalo uthwele umthwalo egameni likaJesu wahlushwa stepmother nalamhla lokusolo uyakhala wahlushwa ngumaketala nalamhla lokusolo uyakhala awuqhubekini wahlushwa wake washaywa ngithishela abantu banesikoleni usafunze ngumntwana esikolo uhlala nje kunetinto lohlala wena ngekudibala dende kakatseni letinye tato but nje tihlala njalo tivumbuka lakho number 4 usheshe ucasuke utonze ufune kuphindisela lolo hlobo lolo lwebantu ukhanza lokwekuthi kwasiphazi so ufuna kushaya yena so waba ne-mercurial temperament lo muntu uhlala wahlala nje vele yena nje acunukile nje ngoba yena waphoceka ngoba yena wenyanya ngoba yena similo sakhe sashintshwa ngokuthi akacoli waba nemankunku waba nema-grudges unemagalaji akalungi Jehova Sebawothi umuntu sowahlala nje namasinyane sosheshe socasukile asisakhona ngisho ukuphila naye thethelela kwendlule the last one egameni likaJesu kungacoli kufana namdlavuza wemoya ugcina ugule futhi emtimbeni ungelapheki haleluya uze uthi lo mnye dokotela wachamuka lo ndvombadana athi uyagula yena uthi ngaze ngabona mina ngiba sengiyamphenya mina kude la gula khona uthi lo dokotela ngathatha emanti ngathatha umjovo ngaqonda esinkini ngale egumbini lelinye ngamunye emanti kuphela ngabuya ngamjova ngalawo manti waphila bhoncu because ugcina uguliswa ngilenzondo lephayila la ngekhathi emtimbeni wakho egameni likaJesu xolela endlulisa kulukhuni kona but ibeke etafuleni laNkulunkulu ungafiki busuku usiseke egameni likaJesu.